Gle, gore moramo one crijepe složiti. Trebamo tu neku dasku koju vjetar, to je ploču koju vjetar non stop lupa, trebamo zabiti. I trebamo pokositi travu i drva koliko bumo stigli skala, tak bumo, ak ne to bum ja. Aj bum ja kalo. Nemoj ti kalati, ne vremo gore jedan ili dva. Gore sva tri moramo biti. Morate. More. Polako samo, polako. Gdje nam je baka? Stiže seti, ono nema nikako. Aha, nek ne ide baka vani da ona ima problema s tlakom. Ona nema nikako. Da, dobro. Evo idemo mi samo baku pozdraviti, pa onda ja donesem ujutru pa idemo dalje. Da. Baka, kaj god bi vi htjeli napraviti, a ne mrete recite curama, budu cure složile. Mi idemo kroz složiti, onda budemo poslije skupa. Dobro. Lampu. Super. To je kmica, dok je struje svijeti, na nas. Ali vidite dobro. Baka, ili imate pelena još? Ima još pelena, aha. Dobro, budete rekli kad nema pelena, bumo donesli još pelena. Morat ćemo po gredama, jer su trule daske, čovječe. Aha, ova tu najzadnja. Ta skvača. Jedna kad je onaj dio leto. Nemoj, snetaj. Daj ti imaš ideju kam. Da se kaj ne dogodi. Bravo, da, biti. Još ju malo izmaknuš naprijed. Dobro buš strep, halo. Ovo su bili malo lijevi neki majstori. A, ima već i 10 godina. Još je bili sin živ. A sad u sinu 1. lipnja 8 godinka je umrlo. Daj mi, imaš klješta? Da. Aj mi daj klješta. Samo njega smo imali. I ta je odapel. Eto, da. Čovjek se ne mora ubiti. Moraš držati sve. Moraš držati veliku bukću i veliku žalost. Aha, ma ne budu. Da. Deda, gdje ste rekli? A? Gdje ste rekli da ima letvi? Treba nam komadić letvi. Ja sa tobom jednom moral iti tam. Možemo uzeti ja ovo tu, da vam to koristi za kaj. Kad bi mani koristi? To moram ja. Može, brate, ako ti paše, uzmi sam. Mi smo 3 godine se spremali to raditi. Nismo gdje imali napraviti edukaciju volontera. A kako je vrijeme došlo, ići ljudima po kućama, nije jednostavno. To su stari ljudi koji imaju posebne potrebe i treba biti stvarno educirani i po pitanju psihološkog pristupa i prve pomoći i sve to. I slučajno na jednom sastanku u udruzi Luč, to je krovna udruga koji su naši opet prijatelji naši iz udruge umirovljenika pokrenuli udrugu Luč, koja bi bila neka krovna udruga svih udruga u gradu. I tu smo se svi skupili i slučajno u razgovoru je rekao gospodin Cirković iz sindikata da oni imaju ugovor s ministarstvom da nam mogu dati edukaciju volontera. Kad smo to prošli, mogli smo ići na teren, a spremali smo to stvarno dugo. Spremali smo to stvarno dugo jer ima potrebe za to s obzirom da nema neke sustavne brige o tim ljudima, jer u našem ruralnom kraju svi znamo kako sela izumiru. To su stvarno staračka domaćinstva koji si bokci nisu ni mirovine uplaćili, niš ostaju, mladi odlaze, djeca ih ili ostavili ili ih nemaju. Velike su potrebe za socijalni program na našem selu. Da u svakom selu ima centra za socijalnu skrb. Može pitanje, baka, možemo mi baciti ovo, pa vam donesemo druge češljeve? Možemo. Dobro, hvala. Možemo? Da bi nešto još mogli baciti od smeća ili nešto, ali ne treba više. To, ali kaj to? To onda bacimo. Dobro. I, je li ima još nešto? Ovo tu. To su novci, ne? A šta je ovdje? To nije ništa. To isto baciti. Da, prolazili smo, imali smo 3 dana je trajala, imali smo kao psihologinju, imali smo doktora i patronažnu sestru koji su nam govorili o tim nekim stvarima koje bi mogli zateći na terenu, a nikad nije baš ono što se tiče nekakvih tih medicinske pomoći nekakve. To nije bilo, u stvari je više onako uz razgovor moramo rješavati neke probleme, jer dosta korisnika u stvari treba samo razgovor i samo u stvari malo pričanje, oni su jako usamljeni, onda u stvari mi samo s te strane u stvari najviše dopiremo do njih. Mani su dobri, mani su došli.
bila ona garažna vrata od vatrogastva, dobro, ali to su mi pokrpali. Sve i osmo. Neću ja živicu rezati, ja ću na krovu, ja sam tesar. Činjenica je da je bilo došlo do toga da jednostavno u gradu nismo imali kamo izaći. Evo, to je bilo to. Mi smo odlučili napraviti prostor gdje neće biti onoga što mi nećemo slušati. Da postoji neka alternativa svemu tome. Imaš dvije opcije. Ili ćeš se uklopiti u masu, ajmo, meni se to ne sviđa, ali nemam šta drugo, ili ćeš jednostavno krenuti i ajmo nešto napraviti kako god bilo teško, mislim. Nama su govorili, dole su narkomani, sotonjare, mi smo bili nadobudni kao reperi, osnovna škola, ha. I mi idemo u inat. Idemo kao u inat dole, idemo se kao bahač klošari. Mi smo baš išli baš onako. I došli smo tu i spoznali smo da su tu biti ljudi sasvim u redu, okej, i evo ga. Koliko mi trebalo da skužite? Prvo, čim smo došli, to je to. Prvi put dok... Čim smo došli, a mi smo imali punu glavu takvih nekih situacija koje su nam ljudi utulili kao klincima, naravno neko ti neš kaže i odmah ovo... Vjeruješ, Naravno. Mislim, ovo nije nešto veliko, nešto preveliko, ali činjenica da gradovi tipa Bjelovara koji su 5 puta veći od Vrbovca, možda i 10, ne znam ni ja sam, nemaju nešto ovako. I ljudi znaju doći iz Bjelovara, iz Koprivnice, ne znam, iz Požege, iz Siska, onak i čude se, mislim, kud vama to, mislim, ko je došao na ideju? Svi imaju u svojem mjestu nekih napuštenih prostora koji su dovoljni. Ali treba početi i treba na dugu stazu pomalo. Niko nek ne očekiva da bude... Pa mi smo svirali tu na zvučnicima koji su bili strava i užas. Ali smo imali i njih i nismo imali druge. Danas imamo za nas čistan pristojan razglas. Ali nismo to imali odmah. Pomalo, tako da svi ne krenu pomalo. Ne krenu od roštilja, od košnje trave, čišćenje šuma, gdje će se skupiti posebno. I pomalo. Svaki mjesec, svaki tjedan, kak što su dečki rekli, kak rastemo mi, tak raste i udruga i sve drugo. Daj, ne, budem ja. Čekaj. Zašto sam počeo, ne znam, imao sam to u sebi. Bio sam nabrijani gimnazijalac, bio sam rocker u duši, smetali su mi divlji deponiji po šumama, htio sam da to maknemo, vidio sam da niko neće drugi, da smo mi ti koji moramo. Htio sam da se klonimo onog tradicionalnog hrvatskog licemjerja, sjedeti doma i pljuvat po svemu. To bomo mu napravili. Pa da. Mare. To. Ja, Marenko.